Kubor na Khlem jong Nongsan Hima. Kebening kong mapenpau ba kajing bamdan jong Shillong kamdei ba alik Rieh lani ngalik kai shino kalau don kajing pendek Islam limba clearance ke pengiyo na Ministry of External Affairs ba ngam yalam ya ke kenun ke delegation jong ke sarkar Meghalaya ban manra ya ke European technology ba kini ke teknologi ke ba minyo sedang ya ke Shillong Roadway project kini ke Roadway project kawan poy kumba sispa sanku crore ni balik nang bagi Indo authorities Switzerland meningkong nak ada bagai teknologi kebangin pendangkam kedai benong world class kebaar kejing stream jong ke climate ke sembilan ke jongki balai ke topografi ke jongki juga bandan ba pendangkam yang kini ke teknologi ba kini ke project kebaki ang monorail gondola keba mga batay mentan kan po masih spa sampai crore kejeng pelut ya ke funding la ai dari Asian Development Bank bat ya ke teknologi bat ya ke iban ke technical support naga sarkar Switzerland di hakani kejeng lek lek kedu arom absan tarik ya kini ki officers but minister Christoph Skalata tourism minister John Saint Morris kabari kawai niki province taska anan member of the town council kani kedai ba ulok jaga don Delhi ka long based anti Switzerland bat nanta lekedu patru lakajong ya Ulrich Christian CEO Joga Town of St. Moritz. Kini kita official program, but hakini ki official program ki la assure ini ba sarkar ke jongki kan aya ka full support nak benda project ke bandai ke project ke bahaya do North East India nak benda ki cable cars monorail gondolas di pok jong ni ke project ki beliau ki ba lek hakati jaga ke site project site aman ka cable car kinyo benda kumbang rel spark mud shishi kenta ba ladangi ken ba ni pentrekam Shiphold hours. Shiphold daru, kemudian Rieh hajar mut kibriu kinwan banjungo ini ke project. Kebamut bagi economic benefits nangta kinlong ya baro kibriu nado ki nong di jingdi nado baru Meghalaya datar hadu pada poi project site kebalong nalau sotun Shillong di kindan ki gaming activities entertainment kindan ki park kindan ki facilities na gawin taki kena kindan facilities na gawin taki disabled kalong ka project kebalong very ambitious but kiban syong kumanga mention mentan kilong nrius pamut si kenta di nrius pamut katam kemba sispa ngut ya ka jingmi kikam haka ki office jong sarkar Meghalaya haka sisnem di masngau kitu kiba pang babalai ngam siem lawan bani join haka hunger strike jong ka VPP kin hap ban berkat kumni ba
hatu kalau possible mo ya menteri jongka sarkar andara confirm ya appointment bagi minister jongka wei bakari wa un cancel no ya ke program dak bai thu iki bagi don ki seng sang berthai ki bansha than no seselong dengan hak li thai no bat kita ki beri gedang trek dem ban ye keran kam bagi hadi kata